Ćao! Ciao! E-Story, Karli in Gorči. Danes se nahajamo v Mariboru in gremo na festival Lent. Gremo malo pogledati, kaj se dogaja. Ja, Če bo kaj zanimivega, bomo tudi posneli itak. koncerti, neke ulični dogodki so v glavnem. Bomo pogledali, kaj se dogaja. Tukaj je glavni oder festivala Lent. Gremo iz druge strani pogledati. Vidimo. No, tle na tem odru je danes koncert od Dubioze. Dubioza kolektiv. Vrsta je kar ogromna. Čakajo. Malo bliže pogledati. Kaj vidim, se da vidim, nekaj se zdi. Glavni oder. Gremo naprej. Samo z jedno pražbo. Mej se. Gorči je rekel, da moramo probati to rezano pivo. Pa da probamo, ne? We're continuing our celebration of the Radio SI 2026 Standouts Music Contest. Show Zdaj gremo čez prehod in gremo dol do Lenta. Tam dol je en oder. Tam se nekaj dogaja. Tam? Ja. Plešajo, je neka predstava. Gremo pogledati. No, na moji desni strani se nahaja najstarejša trta na svetu. Zdaj v Mariboru. Ta oder je izgleda, da jutri začne. Kaj pa je tle na tem odru? Če se da poslam, da? Me with thrills, beauty, caring, the beauty of waiting. Whereas I've flown over cities, destroyed cities. I've seen people sick, wounded, starving. Never find him. Tell me, damn it! Who did the little prince meet before the fox? Before the fox, he traveled a very special occasion!
Ja može najbolj! A eto, to je bilo naporno. Pregopuza. Ja može pa najbolj! Sir. Za jesti, za piti. Za pit, za pit. Samo za piti, drugo ste lahko tu. Tlele, ja. Okay. Karli, na zdravje, čin. Ona ima zeleno pivo, jaz imam pa mango pivo. Čin. Vi svi znate šta je burek? Bez čega je burek? Pozdrav, Karli Gorči. Danes lihen krogec. Malo pokazati, če bo še kaj zanimivega. Festival Lent, seveda. Gledati, kaj se dogaja na Festival Lentu. Če bo kaj zanimivega, bova itak posnela. In upam, da bo. In če bo kakšen dober koncertek.
zemljevid dogodkov, kje se kaj dogaja v Mariboru. Točka. In program. V glavnem dogaja se cel teden. Do sobote, 4.7. Zadnji dan. Na zelenom bregu vidim. Ne morem zaspat, brez da gledam telefon. Vse moje misli so kot pokvarjen gramofon. Ne morem zaspat, celo noč gledam telefon. Pa si mislim da da bom jutri boljši šlo, da bom prosto svojim namikom. Mislim, da je dobro, že ne je splašeno, da bi nekaj boljši, da bi nekaj šlo, da bi nekaj boljši, da bi nekaj boljši šlo. Da bi nekaj boljši šlo, da se ne moramo gledati bolj. Strašno me ne boli žal, jutri bo boljši šlo. Ne bo več dolg, jutri bom boljši človek. Na tem odru je danes Laibach. Glih kar nastopajo. Evo, naša pijača prihaja. Kot obljubljeno, gremo zdaj malo bolj umirjati stvari, ko smo še čistili publiko. Naslednja pesem je ljubezenska pesem z majhno napako ali pa internet. Si daleko, ko prosto svet, ko si prišla gora po mestu tebe,
Se vidimo prihodnjič.